Pesalome ya 120 tsa maeto a phuthego. Thapelo ya go batla go femelwa mo basutling. Sefela sa go ya tempeleng. Ke goetse moreneng ke le mo pitlaganong, mme a nkutlwa. Morena, nkgolola mo molomong wa maaka, mo lolemeng lwa tsietso. O tla go nayang a go okeletsa eng, wena loleme lwa tsietso? Metsu e bogale ya dinatla e nang le magala a mohodiri. A tatlhego ya mewe, ka ke jakile mo mesege, ka ke agile fa ditenteng tsa Ketare. E setse le sebaka se se fetang selekanyo, ke ntse ke agile fa go bona ba ba tlhoileng kagiso. Nna ke wa kagiso, mme fa ke bua, bona ba batla ntwa fela.